ایرو aslında em li verenin bu name bütün haber netevi yekbuy jibuy raporteki peşvazı yekitiye netevi yekbuy bikin o revşa tundiya ser endamı mete meşandın mexwas am lüvederi çalekiye runuştandını pek binin lebeli jiberku Nevruz peşiya meye pirozbayı Nevruz netevi yekbuy hatiye girtin jiberku girtiye mexwasam lüvederi raya giştire daxwaze xwe dubare bîne ziman. Wekî hemû heval dizanin me çend roberê jî li raya giştire par vekiribû endamê HDP ku li Başûrê Kurdistanê dimînin bi destê parastin û asayişa Başûrê Kurdistanê tundî li ser watê kirin û pir hevalê me li Zaxo dervayê Sunûr hatine kirin li hewlerê jî yek yek dixwazin tehdît bikin û dixwazin dervayê Sunûr waneka werin kirin. Li ser vê esasê me xwastam dîsa bi hemû raya giştîre vê daxwazê xwe bîne ziman ji ber ku hemû endamê HDP ê ku li Bakurê Kurdistanê hatiye Başûrê Kurdistanê fikrekî wa remanekî wa siyasî heye. Hemû hevalê HDP endamê HDP li Bakurê Kurdistanê bi destê faşîzma AKP û MHP li ser waneka tundî ceza hatiye birîn cezayê sicnê bi sala hatiye birîn li ser wînakê hatine xeka xwe Kurdistanê welatê xwe Kurdistanê Başûrê Kurdistanê dimînin. Li ser vê esasê em dixwazin dubare bêjin ev endamê HDP li Başûrê Kurdistanê tu duzî nekiriye tu tiştekî xelet nekiriye tu li dijî zagon û yasayê Başûrê Kurdistanê derneketiye tenê xwe pêşwazî dikin bi malbatê xwe li Başûrê Kurdistanê dixwazin jiyana xwe yani jiyana xwe derbas bikin lêbelê ev tundiya li ser endamê me were meşandin em qebûl nakin endamê me bawa dikin dibêjin neçin HDP ji me re sîxurtî bikin ji bo kî sîxurtî dixwazin em wî jî nizanin ma şerm niye bira ji bo bira çawa sîxurtî bike yek ew dido jî ji ber ku îro netewî yekbûyî girtiye raporta ku em ê ji netewî yekbûyî re bişînin em ê pêşwazî hemû biradera jî bikin ew jî dikarin par ve bikin lêbelê daxwaziya me jî ji hemû hem netewî yekbûyî hem partiyê siyasî Başûrê Kurdistan û ji parlamento û hemû mafê mirova ew e îro ev endamê me tu tiştekî sûcekî nekirine û em li pişta hemû endamê xwe ne bira hemû ê ku bêje ez mafê mirova dixwazim biparêzim ew jî li wî alî de dengê xwe bilind bike hem wekî parlamento hem wekî partiyê siyasî û hem wekî kesê ku bêje ez mafê mirova diparêzim em daxwaz duwar hemûya dikin bira îro bêdeng nemîne ji ber ku ev endamê me zaten Bakurê Kurdistan dixwazin li waneka bikine zindan hatine mala xwe axa xwe mala birayê xwe bira li vê derê jî waneka nekine zindan em dibêjin û ji hemû biraderê xwe ji hemû hevalê xwe re dîsa divên bixêratine tamam ez wî jî bêjim li Zaxo tundî û zaxtî li Dohuk tundî û zaxtî li Hewlerê tundî û zaxtî li ser li asayîş bawa dike li Zaxo çar hevalê me birindanîn Sunûrê Rojava birindanîn Sunûrê Rojava dervayê Sunûr kirin asayişa Zaxo wînakê kir zaten raportê de jî diyar e li Hewlerê jî îro dixwazin heya Newrozê birêv Hesan Qaçer gotine gele tu ji derê dervayê Sunûr bibî hemû birader jî dizanin biraderekî me siyasetmedarê Kurd Ömer Baltan ji ber ku çend du meberê teslîmê Tirkiye kirin siyasetmedarekî Kurd bû hemû endamê me tirsekî ketiye dilê wan ji ber ku dibên em axa xwe welatê xwe ne em ditirsin ku me jî pêşwazî Tirkiye bikin û hemû endamê me cezayê wa li Bakurê Kurdistanê hatiye bi salal wa hatiye birîn em dikarin wisa bersivê pirsa we bikin ya Silêmanî jî
تو آگاهی نینه تو آگاهی تشتکی آگاهی دست مدنینه او جی بردوامه روشاوی aynı بردوامه برگه ما اصایی zaten و که اون زنن zaten نونرتی باشوری کردستان الحولر ناوند حولر برگه هاتی آوا کرن و بله سلیمانی جی برگه منینه و که هدف نینه لجیه که دینانینه تن ناوند لحولره درنکی باکوری کردستانی لسلیمانی هفو اونا که گل سلیمانی سر درنک خباتی خود دکن اما لحولره لباشوری کردستانی تن یک جیه که برارگاه مهیه او جی لباشوری کردستانی لحولره دەستپێکی خێرهاتنێ لە چاپەمەنیە دکە ئەنی وەک تێ زانین چەند ڕۆژبەری نەهاژیمە داخویانیدا ئەس وەک ئەندامێک هەدەپێ خەلکێ باکوورێ کوردستانی من ساڵا 2003 دەولەتا تر لەسەر هەند کەسێن لەخوا مکوور هاتو و لەسەر لێدانا یاسای پشمانی کرد ئەم تۆوانبار کردن جزای محبت لما هاته برین سال 2007 لزندان آوانه فتحی پیه جبر کو هم لهمبری پیکانین توی دروی انسانی هاتن هم کرن حجره جاری کرن جبشتی و نخواشی بمرادر کردن سال 2014 دولت ترک جبر و نخواشی و لسر با پیشاندان جواکا آزادی خواست جواکا کو دخواست ما ام بین بردانه دولت نچار ما از 2014 سجنه بردان جبوی 6 شیوا جبر نقاشی آخوا بچما مستشفی پشتی 5 شیوا دیسا قرار گرتن آمدان از درمازی باشور کردستانی بوم هاتم لهولیر جه بوم او 7 سال جیل و داره جیان دکم اندامی هدفیم و سال در بازبوی دا وکی هر اندامه که هدفه لسر ما زخت و تعدایی هات کرنی گفل ما هات نکرنی بس او چند هیوه داویه او توندی زیده کرن یعنی او کرن جبر روشه میل و داره گوتن ورج مراسی خورتی بکه ما پرتک نشانده برادرک حوالک ما بن جواد عمری خدای کرد بود دمام چون که جنازه و بگیرن دیسا اف داخازی دوباره کردن پشتی و داخاز کردن که هم بچم پاراستنه جبر کو هیچ لونه که اولهی هم نبود از نچوم پاراستنه چوم بمی و حتما هدف من حوالت خو دولت یک گرتی آگاهدار کردن پشتی و دیسا تلفن کردن گوره آسایشا گشتی از رابم شما داری گوتن هیچ هوجانا که امنی قاشک جبر ظلم آکپ مهب دولت آتر نچار ماینه مخص پارتی آخا خوا پارچه که کردستانه اف در نه آخا چه کسی چه شخصایی جی جبر وی اگر صدمکی راستجی لهمبری زاگون و ریگز حکومت و حرم کردستان من هبید بلا درخم پیشبری ما بیجن اف کریارو اف تشتغل سر انسانی هيا جبر وی که گرکش باشور کردستانی درکه و چاغه از وقت انسان کرد از بیجم حقا از درکه بس دوی روشه دا یعنی بس جبر فکره کی سیاسی و سکنه کی سیاسی هيا بیجن درکه او نه حقی چکسه چون مافی چکسه نینه از انسان کی نخوش کریاره کامن یا ام بیجن ریخستنی دا تشتکی کو از بکم جینین از پرانی لمالا خادرینم بهار آجی چما ایش یعنی تشتکی کو مکل و داره کرینینه لسر چه اساسی و بریاری گرتینه از هیچ مفهوم نکریه جبر ویجی ام رایا گشتی پیگا آدار کن لسر وی اساسی ام لیرن کردستان جی ام در ناکن